uz sve te izazove koje menopauza, perimenopauza nosi sa sobom, očigledno je moguće taj period života smatrati kao neku fazu, kao neki novi početak. To je vrijeme kad polako počne da se stabilizuje hormonalna slika. Žene kroz literaturu vidim prijavljuju da u tim fazama života osjećaju se mudrije, kompetentnije, sposobnije, dakle imaju malo bolje samopouzdanje. Žena odjednom počinje da ima malo više vremena za sebe i evo, možda ne bi bilo loše da to bude vrijeme kad počne da stavlja sebe na prvo mjesto. U nekim ranijim tekstovima koje sam pisao za ovaj magazin Ljepota i zdravlje govorio o koracima i na prvom mjestu sam rekao preskočite red. Žena konačno mora da zauzme stav da je ona na prvom mjestu i da se pobrine o svom zdravlju, da zdravlje stavi u fokus svoga djelovanja, jer će na taj način biti u suštini najbolja i prema sebi i prema svima ostalima koji je okružuju. Pa apropo toga što si ti rekao, očekivano vrijeme života žene je 80 godina. Trećinu svoga života će žene provesti u perimenopauzi, penopauzi. Ja ih samo molim da prigrli taj period. Dosta žena se preda u tom periodu i kaže evo to je već sad početak kraja. To ne mora biti tako. To stvarno može biti novi početak. I da maksimalno iskoristi, jer je to trećina života. Ogroman je to period. Da maksimalno iskoriste to i da urade sve što je u mogućnosti njihovoj, a u njihovoj je mogućnost skoro sve. Znači, postoje incidentne situacije, postoje sve, ali ima puno u njihovim rukama da iskoriste i da ga provedu što kvalitetnije.